mbeca za iu. Nomba gukobithia muntu mbeca ta iu kweli. Niukumenya ino ya litiriki ya Kiogora. Na tuterekeria Kiogora aturagira Kirimi. Kwaina nthu. Niukuririkana wega. Kiogora aretire amugeni atu introduce kiwe. Alafu o indeu nilio Kiogora etagia share yake. Niuma ndi 100%. Kiogora niwe wali na plani ino ya kukidnap Kirimi. Antu tidiate. No twetire polisi. Utebonge. Internet yo na ina internet ngerio kwenda sote ina mwangaro yo temenya kakiri yo ina kumando mapema no ibora akura ai internet narwa ni atia kukiri utiko notice kintu bedi na Kirimi na uome atuga friend twawe okay rero Kirimi abachukara na uome ta muntu murume gute muntu murume ukara nyomba ugakara nyomba abo kare we impara kayo yo kwenda kumanisha watu tumwale tubatiukana nyumba rome bakariana uome mukaire jwa mu Afrika muntu murume no akumara akoja ojania tukire kuona akareteranja lakini Jojo eje 21st century tuko eje manto akana arome bathithagia ijamwe gutina ngugie muka gutina ngugie ntomurume bathithagia manto jonde amwe gutina mwanya inyagwa kanana no gukuga na ingwete kino temba ko bonde ibathomi mbuka kana arume utemba ko agirendi na mukoro ku respect no ntina we na kuritanguye rira muntu murume agatuika no tigire nyomba ugoti gote kurutanguge kuiko mwagira mboni ugunego kwenda ukaro ugwe ale woni okathero ini kwetangugene tetianto murume amami gitandene nenga akaokera akandwira kawa kidogo ngakunda angitangugene tukura sibora kanana mwale okalugewa no kanywa ukalinde goro ubatie omugeni kwega We, eko mucheri oku. baba mami polisi erea babi bibo kwenda mama wantu yatujitaja tu ibije njeneo ko neu nera kinya nana ni gwakwa karibonaja ndiye kuendelea Nimbi kuendelea. no kubete tenje kawero go twitite Nini ometire polisi sabera. Ndio message ile tutumeyo. Ibu kumenya hii mtu kali omba kuthirwa thithite mantu jakari jajau. Kiogora aretire a muntu atu introduce kiwe na tutamuije. bombo mumenya arakari atia Ejire ai mtu kuimwe. Nacoka ukukai. eko Kiogora na to kwenda na Kiogora Katukwenda kumuria biuria bikai. babi ni bugirane mwerera mberema tazo kuga no uthirite mantu ya lakini atukwenda kuona turia tutuka itu Kenda tonderia na uchunguzi. Kiogora ina kubete tebe mbere inale Kiogora mwena uria ni kugwae. ogore ndiko mege to meudhiria mutano nya kwogu Unajua kuna watu ni anto na imamo yake ambeka. nya ninde wete kiogora na hapo Makena. Nimbi okolo dau. okuenda ndete kiogora mo githitio Wote kuririkana ni wawa uragire baba waku mongera. Mom! Hi! Imbiu! Kiogora. indi we No anda manena tu station uto kibiro bikai. uri tuno ba gwita ndomimbia kwa ndere Na ndi biuria urenda tukoririje ucokeria. kanene mwana kwa bwe kanene mwana kwa kanene mwana kwa kanene mwana kwa mama no menya go tukakugwatira aka mutigoteni kaba kolera nchana na mwana kwa ogacha kwenda Kiogora tukuchopea Ugono kumea to kuditangana twito nditange twito Ora askari.
Yes. Bicariku. Ndenda kumenya kiba kirimia muoyo. Uyu nkwenda kumenya ake. Ya. Inagwikitie mwana okwa bwira. Leteni mwana okwa inabo mwiketie. Okomenya lyangu kuleta mwana okwa nantu kotiombe. Leteni mwana okwa. Leteni mwana okwa bwira. Sabera ugo ana. Oringa gituma kijya kiwanya ngagweka ndene. Tumaja mpaka mwana wako umare bumukwata koderi. Koderi kitu gani? Ita ana. Tumaja. Toi mama hapa. Sasa nitamtoa hapa. Haina shida. Achana naye. Sabera. Ndio mtu kwa mwana okume nyo. Nkabidia bole bunde bumba ko bidia mwana okume ndene. Kwina. Nkabidia. Onire? Ndenda wewe tuita. Untomba utetera ndene na ntetera mwana okundene tu. Sawa, na kwa miaka 16 Bora na bidiria nyume miaka 16 utako lingana. Kabidia una. Ningira kumenya Kenya. Tuthithe yora tukwenda. Utoro wa ningira mbere na kwenda mbeca madaraja twenda tithiri. Na rega kona mbeca iu akambire ntumira biara bya mutano kwake mukimu. Ugu ugire ndo wakonanirie na mtu niki. Kiogora. Ugu waigua mukuru kwa uga niu. Tukumigua. Kiogora neonanie muthako wako. Kuthithio irazima tumenye niki akonanirie na mtu. Augire mucore we. Na tuthore biori bingi batwe. Ugo watithire Kiogora no to ugire mtu no akomenyana na mtu. Ugo watithire Kiogora. Nimbio kuruda muthomi. Muthomi. Ndwa kaire. Ona utotigana gwa ugwe. Ndenda client yoko. Yaani ugo kwakilisha Kiogora. Yo no royo wakirio we. Ego client yoko. Ido kanana. Mambo ni madoki. Kutiendesha. Ndio client yoko tena makosa huko. Kiogora. Kiogora kabisa. Kiogora. Turathonagia ngwate goronia tena sheria ya gutuma mtu alie na loyo we. Boibu etete oka. Kwithira client yoko ari mucore. Uria aratekere mwana omugharimi mateka teko maanisha na makosa. Kire bwabati umuria ibioria bwabati umuria. Bwa muleri ibioria. Mbura muleri ibioria. Kiogora. Atabuje na mtu ugota mutano madako. Mtogu ni muchoro muzari mwegithari raja muno. Mutharimi augira ugo kwa monanirie na mtu. Muzari mutugo tumba kuba kenda uni pungwa njera. Kona ugo tumba kuwikenda umanjera. Wina gyoria kingi tafadhali. Na tomba kwa muona. Teko mena. Hukuma tau tukaria. Wina gyoria kingi. Tekingi no gwete. Ibwaga. Tete Kiogora. Kirato gyakwa. Kirato ga client yoko giko. Akayo au mbine. Kutele nagete. Kuzepuzi. Oni mantu já queremos já kumpangikia mono. Eyo ndeithine mami. Ni ati ukuthugania una ukuitikia ugwe. Mantu amigia kuendelea nyumba hii. Ende tia tubothe banjeba kumenya. Tiga kwa accuse mami okuo ukenyeji. Ndio ntomo defend na igwa utritina. Ndiko mo defend. Umatiga kwetwe umakanana. Kana ndibuli akabukalia aje bukiaraja na mundu nyoka urite. Nyoko na wewe unikuga Kiogora ni wewe ulaganaga. Na tutesti tutogutinda gutestian tutwenda. Yoyo ndio text. Uletia ndre munjinga tutesti tu mundu nyoka urite. Ya. Sabera niambie kuendelea. Mudharimi. Kama kaka wagorie kove la kutinda kuleta mfenanje.
Ya. Nako batikugo nenje ngina nevale. Ni kabika murori wa uwa kawake na muno. Kila gwete mafa. Sabera, nengo kora mbara imo. Tiga. Mbara imo kama muno. Sabera. No pede de kola ke. Sabera. Pera we kila mafa. Tiga. Sabera gonga kora mbara imo. Okenya njara we. Takoma. Ya. Tiga. Rekia. Esa kwani Oka. Oka sabera. Tiga. Sabera to kamena na nawe. Ya. Mami na tena. Tiga kuleta mbara na tumeta kumtakora kuanza. Mamumara. Rekia ndemo. Odidiatia. Ya. Odidiatia. Ndemo bare. Obara ogo kamo kawotia. Kyogora. Wana uko bare kyogora. Kyogora. Nekala kiogora. Tia koni mo. Sabera. Tiga kuleta mbara huko Tuma. Tokoma hii. Tegoro enamanto Wenda kumenya oriendingo kana luego Wenda kumenya oriendingo kana Tegoro enamanto Wenda kumenya oriendingo kana luego Wenda kumenya oriendingo kana luego Kiogora. Ugasokera kupitia makosa ya ukairi. Ntumba utetera kairi. Arafu nkorie ri niki ronto bakuga iwe wa bonanie na muthako wa akitekere muthaka mwana wa umateka Nugumya muthomi kuma mantu ye yomere miaka 16 twethirire rinda renchera kuma riu mantu yonde yomere nja iji kana nture ne iji nioni akibande kaira tumeza kazi nyaoni ni mantu yauri Karibuni chai moroni na mbuge. Bwe itu ibwega. Ibwega muno mama. Ibwega muno nontu angugire ndutirite. Ya kuona guru mwana kwa kuma nchera. Karibu muno mama. Riu tote kumaka puria tubati kubithia riu ri ni gucwa gacuju gaku kau kaurite na ntubu ba tekere mateka to make sure tukubachwa tubaikie ndene. Ito nchumeria buru muthomi. Ibwega mama. Ibwega. Ntogo tupati kugayukiria tagari ya Kiogora. Tuma nyama mioko no kutangika muno. Nkono. Pwe tupati kubithia. Ntono kuona riu bali uyu wa wa bona ni na muthako wa watere mwana wa umateka. Na umano mukao menyekane. Aho tupati guteki ri tagari ringi. Ndikwenda ucoka na ukai kabisa. Kanana tamaka mamu akuna aria na gatwiri kabadekete tu batiko makania nembie kuendelea na mwana wetu ngakwira kairi ntikwenda kuigwa mantu ya mami gatwiri ko tukumenya mwana wetu eti nene na itu kwari tomba kwambiro tumiro chunchubio bya mwiri ndandu kune basi gatwaranirie na mwaniki sawa tumurindire dimu sawa hello mwaniki nkwenda twaria ngenda tukunenkere kuotembesha iu utunenkere mutana wetu tukunenkere iu ngicia cia tigara ora ukunya aya ukageria gukaire na nkuragire kimathaja ti ukuruka jana tonane wina mbesi chakwa sasa Ingito kuara ile mbere abagwa to interrupt no ambula ya otiaki ugwetakia ugwetakia ingona kama numeretie wendake kemiru sasa Shumi we
Makena, imbithina, nkomea kire mina urite. Ni ati ndotaga ntukwe mwende na babokwa nkauria babokwa mantu ja maingi kuhusu maisha yawe akethirwa ina excuse njega nuntu ntamwona miaka iji chionthe akampenda muno nuntu atamenya uni ndaexistaga tukathithagia mantu ana na aciari bao bathithagia ndaijire aja nkukaraja meri na meri ndaijite kuchwa babokwa sasa te maisha jaria ndaendaga kwa najo jaria ndarotaga kwa najo Rojo kwena nkwenda uwikia na ukamenya twata nao kwa mutuma ari ukama ko titiente me uwikia buntu gukuya kana iko boyfriend tu ari ukamenya na wikia Rojo sawa utira we prepare kwena utugaita Rojo tu sawa ndio kama kana ukethwa wina ngisia kumenya yo ni ntukwe banka kuikia ko Tegoro enamanto Wenda kumenya oria ndingo kana ndwego Wenda kumenya oria ndingo kana ndwego Gotire siri anto baire Tegoro enamanto Wenda kumenya oria ndingo kana ndwego Wenda kumenya oria ndingo Wakanana mbesha ino tusivite mwako miaka ewu yonde tukanenkanira aba turaria mantu ga murana wetu mwana uria wendete kurirwa sawa my dear. Mpoi sana nongawe. Mpoi sana karibu. Asante. Karibu. Ngoja hapa miezi tano na bantu kumi. Kinyawoni. Okay. Thank you. Ngukena moni kweja kwaku aba. Kinyawoni ngwerete muno. Ndare akanya gakeya ningwa. Nkoneka kawai ni wambe ukunde unokanoke. Ari utukulika na ndiye pregnant. Koletere kanjuizi. Nkunde Roy. Oya tonko nyuao. Sasa ni kamnyamwira ko. Oya tega au. Toe. Asante. Karibu. Alafu re movie yurajo tu kujoacha. Ka movie. Kala to aocha tu baire au. Ntende ndoka ochi aba. Ndaweterete uya tukawochi tu baire obule to aocha utona bule to enjoaga obwega. Ntende ndoko na tu baire oyo mpete ya timbi nero tukawochi. Leo nkurie ri. Wambere ugita urenda kwithia wina kagita gaku wenka. Ugeta kaire kwithia wina ko wenka. Ikaringa na uwe. Ate. Ubatiri kubithia untubura bubatirite. Jata leo. Nukulika na proba buithikire 16 years ago. Nkujalikana. Lakini nyawe tiyente mpante menyoso kera mantre unda vida ya yo yengogi. Sawa asante. Nkwendeta muno bibi anta ko ine. Tato yede ko dance. Tena ruwa uchangamke. Ni ntuko menya ko dance. Na ibo baba ko isi ko dance. Ekara nare na quality nyingi. Muno ndene community yonde imagine no ari bora wisikene ko dance. Eta inana uke umdieta ko dance. Ari sawa mnoge ko dance. Mugeni. Kwa Ndugu kitaya mume. Tuko yede ko dance. Ndi na radio letere ndio
speaker. No. Atu mo ke de ba na. Debe ke sorry. Ndambo e kanon tu bora tu aga. Makan. Moga. Tiang ada ni ke ni dinara diri. Tiang. Kanana tu. Tere na ora nije. Hata ungameao me kidogo ni tu. Ali, kani ndeke mu. Tere rimbo. Tena. Ende uko tere ni. Tiang joga ko na rini. Kama basi ukadasi. Karaya babo kuna ni kuona hapo. Kwa hiyo thank you. Mantu jenderete atia. Kuva ni nandire kitu. Ali. Ntiko dogania. Tu tayari no tuba mantu jau. Imbi. Muthari yatriambiria kumbitikia munkanandi. Na no nginya mpambe tukaranie no munkambitikie. Ende anga tutene interview nde. Oni ndivugane tuwerende. Baba kware nde weru yogo mono. Ukamaka mantu jonde jakagira. Esa sawa? Degoro enamanto. Degoro enamanto. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Gutire siri anto baire. Degoro enamanto. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Degoro enamanto. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Gutire siri anto baire. Degoro enamanto. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Gutire siri anto baire. Degoro enamanto. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego. Wenda kumenya oriendingo kana ndwego.